khovel huwa pa football manga in elna FIFA World Cup chu football ngai na lo po in an hredeu zela chumi ni lo football manga ram sang sang in elna hi ala om ve le a chung zinga chuan khomwal pui sang sang in an mani khomwal pui big ram te in elna tur football tournament abua se thin te hi football khovela in elna a chuan alian ber te an ni le a tun tuma hian he video kan siam laia an khel mek European Championship Tournament chanchin bul lam kan thlur bing don ani mitam tak chuan football hi kan en ve deuh topa a to bul le a kentel a phena thungai nam tak tak omte shelawin zan khotai re thleng thlengin kan lo meng ve thin he video hi ena ingai thak zo vek chuan football mu nom na nangma azual ngein karing kan soitak angkhan European Championship hi Europe khumwal puya ramsang sangten an khel thin ani a Asia po Asia ramten asangin in elna an neya South America khomwal puya te chutiang chuan kan chenna khovela khomwal pui sang sang zinga pakhat Europe khomwal puya ram omte in elna bik chu UEFA European Championship hi ani in elna bo sei tu chu Europe rama footballa thunei tu sang ber UEFA kan ti Union of European Football Association ani a hei hi Europe rama ram sang sang football association in zam khom ti na mai kha ni a anni kai hroina hnuaiah hian kum in thlengin European Championship in elna hi nei alani a he championship hi Euro ti in aol samsong in soi ani thin bok European Championship Euro tia kan hriat lar hi kumsa ka zakwa somruk atang khan nei chan ani a FIFA World Cup ti lawa chuan football manga in elna lian bera ngai ani Europe ang thawin khomwal pui dang te point an khomwal bil in elna hi nei ve thin bok ma se football a chuan Europe ho khu an sang ema Brazil le Argentina ti lawa chuan football ram ro pui dang zong zong hi Europe ram an ni deuh veka European football hian ngai hlut a hlobik na chan po ani European Championship na saber hi kumsa kha zakwa somruk dei to khan nei ni in hein elna lo chuana bul ber chu kumsa kha zakwa somni pasari dei to khan khati hun laia French Football Federation Administrator annuwa French Football Federation a president ni zuita Henry Delaunay khan ni a Delaunay hian European Football Tournament bo sai adu thu te tur ati thu te le he championship hi nei ani theina turin nasatakin ma ala a Europa footballa thunei tu sang ber UEFA dinani khan Delaunay hi General Secretary ma saber ani zui bok ani ma se he championship hi officiala kheltran ani khan Delaunay hi aboral to a asu sutu ber hian inelna hi muhman talo ma se ama choi moinan he tournament trophy hi Henry Delaunay Cup ti in ahmingan phua Delaunay hi athi to awangin afapa Pierre Delaunay kuta trophy siamdan tur chungchang po hi da ani he trophy hi kumsang ni pariat khan siamrem hretani a ama ami aya lian zokin tunlai mil takin UEFA chuan atharina siama silver manga siam ni in kejiriat laya rit ani a inchi somni pali a sang ni in trophy sanjong hi fit ni chia chia ani Edison Masaber kumsa kha zakwa somruka UEFA European Championship nei ani khan ram pali chawan tela Czechoslovakia France Soviet Union le Yugoslavia te kha an ni a anjinga hian France chau hi tun thlenga la ding om chun ni in abak ram dang pathum te hi chu an ke dar to a tichuan he in elna hian kumsa kha zakwa somruk atang khan sangkha zakwa som sari paruk thlengin ram pali an tel thina ram tel theija thi ti pun chho zel ni in kumsa kha zakwa somriat atang khan sangkha zakwa somkwa pani thlengin ram paria tel theina tura siamrem ani le ta a tichuan kumsa kha zakwa somkwa paruk atang khan sangni som pani thlengin ram som paruk tel thei turin tim tel theijat an ti pung le a kumsang ni som paruk atang khan tuna an ti dan ni tamek ram som ni pali tel thei tur hian an kalphung an siam danglam le ta ani tun Euro sang ni som ni an khelmek a po hian ram som ni pali in elna an ma thon ta ani kumsang kha zakwa somriat pali a khan France champion in hemi tung hian match an khel zong zonga hne na an chang veka team tel an la tlema wangin match nga chau an khela tu thleng hian he France team chau hi Euro tournament khata match an khel zong zonga hne na chang vek thei om chun an la ni ta zela hemi lo lam chia Denmark hian kumsang kha zakwa somkwa pani khan tum ni chau chak chungin Henry Delaunay trophy hi an lo choi ve to boka sangkha zakwa somkwa pania hian sangkha zakwa somriat pali ang thawin match nga chau an khel ani kumsang kha zakwa somriat pali atang khan UEFA European Championship a hian third place kan ti semi final a achak lo jok ve ve in ang khel thin pathum na zon na match angkha an khel to ngai lova semi final zo a chuan final match chau an khel to thin ani
Euro champion ngun ber ram chu Germany le Spain an ni a an ni pahnih hi tumthum ve an champion to a Spain che hi azona champion thei om chun ni in kumsang ni pariata an title la kha kumsang ni som pahnia an hum him zuya ramdang hetiang ti thei an la om ve lova heti lai hian Germany chu Euro a match khel tam ber ram ni in match somli pakwa zat an khel to a gol khung tam ber ram ni bokin gol som sari pahnih zat Euro in an la bi ga hian Germany hian an khung to ani hei chawani lova Germany hian Euro in elna tum som ni paruk nena an chang to a an ni aya nena chang hnem ramdang an la om lo boka tumruk final khel to in Germany hian record an nei tha ani UEFA European Championship a team lo tling te chu kan soilan tak ang khan Germany le Spain hi tumthum ve an champion to a tichuan Germany hian final tumruk lu to in final lu hnem beran ni a tin hein elna hi voi som pahnih an khel to a Spain hian final tumli lu to in tumthum an champion a hein elna hi tum som an khel to ani an hnuaiah hian France omin France hi tum hi an champion to a tum hi final lu tin he final ata hian an chak ve a tin hein elna hi tum kwa an khel to a tichuan Czechoslovakia te Portugal Denmark Greece Italy le Netherlands baga Soviet Union te kha tum khat theu an champion to ani kumsang ni som paruk Euro kha alar zual hle a alar zual na chu TV lama thlir tu te a ani sang ni som paruk Euro khan TV atanga thlir tu billion hi aya tamaneya sang ni som pani Euro nen khai kin chuan sang ni som paruka khan mi makta duai za la in thlir tu an tam jok ani Europe ram ni lawa chuan Brazil le China a thlir tu an thanhem hle a khovel adap chok na sale zual ani sani som paruk Euro final match a khan Portugal in 1-0 in France an hne ani kha khain elna kha mi makta duai zarukin an en nia report ani boka European Championship hlutna hi kumsang ni hnulama hian apung na sa ani he championship hi ramsang sangin anin thlen trom thina kumsang ni som paruk thlenga hein elna thleng to te tar langta ila kan soilan to ang khan in elna hi kumsang kha zakwa somruka khan khel tanani a khami kum khan France hian an thlenga tichuan saka zakwa somruk palia Spain in thleng vele in saka zakwa somruk pariata Italy in an thlenga saka zakwa somsari pahnia hian Belgium in thlengin saka zakwa somsari paruka Yugoslavia an thleng vele a Italy hian saka zakwa somruk pariata an thlen bak hi saka zakwa somriata an thleng le a tichuan saka zakwa somruka thleng tu France hian saka zakwa somria le palia an thleng non le ani tichuan riat kuma hian West Germany kan ti thin khan an thlenga kuan hi hian Sweden in thleng bokin saka zakwa somkwa paruka khan England hian an thlenga tun tum Euro sani somnia po bohrok an ei viau na chan pakhat po ani kha tichuan kumsang hnia khan hein elna hi atung khanan ram pahnin anin thlen troma Belgium le Netherlands in thlen tromin heng ram Belgium le Netherlands te hi Euro chanchina in elna in thlen trom ram masaber anita ani tichuan sangni palia Portugal in thlengin sangni pariata khan Australia Switzerland ten anin thlen trom le a sangni som pahnia Poland le Ukraine in thlen trom vele in sangni som paru khan France in an thlengta a khami tum khan a thleng tu Francian final thlengin champion turarin kai ni ma se Portugal laga 1-0 in an tlom ani kha tichuan sangkha zakwa somruk atanga sangni som paru thleng hian in elna hi tum som panga zet nei ani to a kum in sangni som nia an nei mek nen in elna hi tum som paruk zet an nei ta ti na ni chu tichuan he in elna chanchina hian champion team le runners up te po an om lo thei lova in elna ni wangin chungte po chu thalaga kan mu ang hi an ni a away team en ti a khimi om zia chu France ki athleng tu an ia home team ti om tak kan ti mai theya amaro chu in elna hian tian fixture an siam sa kha akal chawa final lut hnung zok ki away team an om thina chu France ki final lut hnung zok an ni wangin Portugal ki home team anga zia masak ming zia masak khan ni heta TV kan ena a screen a chunga team ming zia masak zok kha home team zel hian ni tichuan abultan na hi in soidei teang sangkha zakwa somruka khan Soviet Union le Yugoslavia te anin tuma final a hian extra time kheldi in heta hian Soviet Union hi 2-1 in an chak ani tichuan gol khung tam ber chungchang hi soile ta ila sangkha zakwa somruk atanga sangni somparuk thleng khan Michel Platini France pa kha khan gol kwa khungin Cristiano Ronaldo an gol kwa khung boka ani pani hi gol khung tam beran ni meka tin English mi Alan Shearer khan gol sari khungin France striker Thierry Henry khan gol ruk akhung to boka tin Zlatan Ibrahimovic po gol ruk khungin Patrick Kluivert Nuno Gomes Ruud van Nistelrooy te po in gol ruk theu an khung ani kha kumsani som paruk thlenga gol khung tam te an ni a tuna gol khung tam kan soite hi sangkha zakwa somruk atanga sangni som paruk in kar ani ti sata ila Euro sangni somni khelmeka hian gol khung tam
record te po hi ache dang lama chungte ro chu Euro sang ni som ni khel zo a kan video ti chua tur lama kan da donia ti chuan tournament an khel dan phung hi ngainom lutuk mai oma kumsa ka zakwa somruk atanga sangka zakwa som sari paruk chung khan khel dan phung san an neya chuta chuan he tournament an khel hian semi final atangin an khel tran thina ti chuan heng hun lai hi chuan third place te kha pathumna te khan la zong thina ti chuan final game nen avain game li an khel thina amaro chu kumsa kha zakwa somruk le pariat atang bi khan final big hi replay an khel thina chumi ni taka wang chuan semi final match ni third place match khat le final match ni nen avain game nga an khel ta thina ni ti chuan kumsa kha zakwa somria ta khan semi final an khel lawa group pahnia in training group winner te khan final an khel topa ti chuan group a pahni na ve ve khan pathumna ni anin chu ani amaro chu he dan hi an hmang rei lo khop maya hemi sangkha zakwa somriat kuma chau hian an hmanga sangkha zakwa somriat pali atanga sangkha zakwa somkwa pahnia khan kalphung dang hmang le in group pahnia tho an in thena group pahnia ati tha pahni te chuan semi final khelin chuta tang chuan final lu tur te po an zong ta thin ani ti chuan sangkha zakwa somkwa paruk atanga sangni som pahni chung khan kalphung an thlak dang lam le a heta hi chuan team tel te po an tam deuh ta ka wangin group palia an in then ta a group tina ati tha te chuan quarter final lu tin quarter final atangin semi final le final ti khan an zong chho ta thin ani ti chuan an hnungber sangni som paruka khan team somni le pali an tel to kan ti kha group paruka an in thena chuta chuan tuna sangni somnia an man lai mek ang hian group tina tangin ati tha pahni ten round of 16 an lu ta ti chuan mun all pali dang la om kha group paruka tang chuan pathumna zinga ati tha pali te khan last 16 hi ani langkai vele a ti chuan quarter final semi final le final te ti khan khel tur khan zong chho ta thin ani kha sangkha zakwa somruk atanga sangni som paruk in kar UEFA European Championship Euro kan ti chanchin tlang pui chu ni ta sela tuna video kan ti chhuaba ka hian pathian ni zana hian thotan ni jing ani chu pathian ni zan lai pela hian final game Euro sangni somni final game Italy le England ten an khel dona han khel zote te sela Euro sangni somni khai khom na nipa formin chu dang te po video thar kan la ti chuak le donia